nyuma gutsindwa umukino wa mbere Hellas Verona bahise bakubita imikino 12 badatsinzwe ikipe ya Napoli. Hanyuma batsindwa indi mikino ariko mu kwezi kwa batangiye ukwezi kwa mbere baje gutakaza umukino nyuma y'igenda rya Kivisha barangira basanga bongeye gukubita indi mikino 12 batakajemo umukino umwe wonyine muri mu mpera za championnat. N'ekipe ya Napoli navuga ko ibyikoze byose nakazi gakomeye ko mutoza Antonio Conte watwaye championnat 3 muri Juventus agatwara championnat muri Inter akaba atwaye championnat muri Napoli ndetse no muri Chelsea yitwayemo. Navuga ko ibintu byose iki gikombe batwaye ni ibintu byose bikozwe na Ancelotti na Antonio Conte kuko yarayihinduye mu buryo bufatika avanamo bakibiyumvaga nk'abaki bamaze kugira urwego rwo hejuru azana abandi baki bagifite inyota gwera kwa ba Scott McTominay watoye nk'umukinnyi wa saison kugera kuri ba David Neres n'abandi batandukanye. Ngira ngo Antonio Conte agaragara ko ari umutoza uzi gutwara ibikombe bya championnat neba ageje ibikombe bitandatu harimo binatwaye mu makipe atandukanye muri Juventus bitatu muri Inter ikombe muri Napoli igikombe no muri Chelsea harimo Napoli yamunaniye muri Spurs no byamunaniye ko naho yarananijwe ubona ko umutoza Antonio Conte n'umwe mu batoza bazi ku managinga ine sprint ya nyuma kuko hari gihe cyagize tubona ko Inter izatwara igikombe cya championnat ubona rwose nayoboye icyo gihe ku mugabane barayigukubita haba muri Champions League no mu rugo ubona ko ari izagitwara haza kuzamo na za Atalanta icyo gihe Napoli ya gatatu ariko umutoza Antonio Conte ntabwo yacitse intege ahubwo yagerageje gutsinda umukino ku mukino kugira ngo akomeze gukurikira ikipe ya Inter de Milan hanyuma aza no guprofitira ku makosa ikipe ya Inter yakoze muri weekend ishize inganya umukino na Lazio de Roma ibitego 2-2 ntekereza ko icyo gihe afata umwanya wa mbere kuza gutsinda umukino wa nyuma byagaragaraga cyane ari mu rugo gutsinda Cagliari hanyuma Antonio Conte burya n'umutoza ugira ijisho ry'abakinnyi urebye uburyo yarebye nk'uyu Scott kamuvana muri Man U adakina akaza kamushyira muri Mediane icyo gihe yaje asangamo Zambo Anguissa amushyira imbere ye urumva bakinaga abakaseri babiri ariko icyo Scott akora bone gukina nka box to box cyangwa se azamu umupira akinisha na equipe bagagira n'akapeti ka Bill Gilmour bavanye mu ikipe ya Chelsea ngira ngo yazamukiye mu ikipe ya Chelsea hanyuma akanabona ko Romelu Lukaku ari umwe bataka bamusimburira Victor Osimhen kugira ngo amutsinde ibitego ni nawe azindego cya kabiri ubona nyine Antonio Conte we ashobora kugira groupe ntoya ariko kubera experience afite gutsinda match kuri match cyangwa se ku managinga win bikamworohera cyane nk'uba twaye igikombe arusha ikipe Inter de Milan inota rimwe bigaragaza uburyo yakubanye nayo cyane kandi mu by'ukuri yari muri imbere ikipe ya Simone Inzaghi inafite ibibazo kwisha no gutakaza ibikombe bibiri mu gihe kimwe Felicitations kuri Antonio Conte rero igikombe cya gatandatu atwaye mu by'ukuri yakimeritaga urebye imikino akinnye muri imizimena za championnat byagaragaza urwego yazamuye ikipe ubwo Napoli muri imyaka nk'itanu ibonye ibikombe bibiri ni byiza cyane kuri ikipe ya Napoli muri era ya Maradona batwaye ibikombe bibiri n'impamvu ra Maradona ba Napoli te bamukunda kuko yayigezemo babaha igikombe cya championnat 8-6-7 abahandi 1990 nta kindi gikombe bagiraga bategereje indi myaka 33 kugira ngo batware igikombe batwaye bari kumwe n'umutoza Luciano Spalletti ari kumwe n'aba ba Victor Osimhen ba Kivisha ariko bari yarabarekuye Antonio Conte akigera hisa barekura yarekuye ba Victor Osimhen mu kwezi kwa 8 mu kwezi kwa mbere rekura Kivisha ariko mikino 23 isoza championnat batsinzwe umukino umwe wonyine na equipe navuga ko Antonio Conte ahinduye ku buryo ugaragara kuko yaguze abakinnyi benshi bavuye muri championnat y'Ubwongereza kandi ubona basa nk'abitakarije ikizere wereye kuri aba Philip Billing bavuye muri za Bournemouth atari babona umwanya wo gukina aba Scott ba Bill Gilmour bavuye muri Brighton n'abandi bakinnyi batandukanye yagiye yinjiza muri equipe ye ntekereza ko Antonio Conte akoza akazi Napoli ivuye ku mwanya wa 10 tariki y'umukino wo ku mugabane w'Uburayi yatangira championnat yahise ivanwamo n'ikipe yitwa Modena bakiri muri round zo hasi muri Coppa Italia abantu benshi bavuga ati Antonio Conte no bigenze bite ariko itafatira hatsinda imikino 10 yikurikiranya arongera atakaza mu kwezi kwa 12 ari migenda rya Bakivisha ariko asa nkaho yongeye kugora equipe ya Napoli ntekereza ko aba Napolite bakwicara bakishima kuko batsinze Inter nawe yagize amakosa menshi ko Inter y'umwaka nawe yabaye equipe niba mu mikino 37 maze kwinjizwa ibitego 32 ni gisobanuro cyanya cyo kare equipe yatsinzwe yinjijwe ibitego byinshi ya defense yabo ntabwo ikiri compact hari imikino myinshi wakwibuka bananiye gutsinda ikipe ya Lazio mukino heruka bayiyobaranye umukino kujya ku minota 90 mbere yaho mu mikino y'ibirane batsinzwe n'ikipe ya Fiorentina wareba ukuntu muri Coppa Italia barimo baratsindwa na za AC Milan Napoli ko yari imbere mu gihugu nta handi hantu ikina yaravuye mu gikombe cy'igihugu ikavamo kare igasigara ifokasinze kuri championnat cyane ikina rimwe mu cyumweru ntekereza ko ari
iki kimwe mu bintu biyitwaye kuri swadi yabo ntoya. Antonio Conte akagira umwanya uhagije wo gukoresha imyitozo no kuganiriza abakinnyi be, ategura umukino umwe mu cyumweru mu gihe abandi bari busy bategura imikino myinshi, ama Champions League n'ibindi bitandukanye. Abantu barahita bibaza bivuze iki ku ikipe ya Inter de Milan? Ntabwo bivuze ko noneho Paris Saint-Germain bagomba kwitegura mu bundi buryo budasanzwe, kuko nta kindi kintu cyo kuramira muri uyu mwaka. Moraroma ni bibi cyane mu buryo bwa morale ku ikipe Inter de Milan. Bifuzaga byibura gukora double, kwegukana igikombe cya shampiyona na UEFA Champions League. Urabizi ko batakaje igikombe cya Coppa Italia, bavamo muri kimwe cya kabiri kirangiza, ntabwo bagize ku mukino wa nyuma. Ubwo umutoza Simone Inzaghi yifuzaga treble cyangwa se ibikombe bitatu. Icyo gihe avamo yabonaga byibura bishoboka ko shampiyona na UEFA Champions League yakukuza. Ageze mu minsi ya nyuma byose bigishoboka, ariko umuntu yavuga ko binashoboka cyane kubitakaza byombi, kandi mu gihe kitarenze n'ukwezi gutakaza shampiyona ndetse n'umukino wa nyuma wa UEFA Champions League. Hanyuma ubwo arabibona ko kugira ngo asevinge sezo ye, umutoza Simone Inzaghi asigaje UEFA Champions League. Yakoze akazi keza cyane muri iyi shampiyona yabo ndetse no ku mugabane w'Uburayi, kuyobora Serie A nubwo atayitwa ariko arayiyoboye. Hanyuma akora akazi gakomeye cyane kuvanamo FC Barcelona. Ubwo nekereza ko urebye ukuntu ahanganye na Napoli bikanye mutwaye igikombe, urebye n'ukuntu ihanganye muri UEFA Champions League akavanamo Barcelona, birangiza atwaye igikombe cya UEFA Champions League. Umuntu yavuga ko Inter de Milan yabigize saison mbi, kandi mu by'ukuri yari yatanze ibimenyetso ko yagira saison nziza. Vuga ngo agiye gutegura match ya PSG, match ikomeye cyane, bazakina ku tariki 30 baratekereza 31 basoza Champions League. Baratekereza ko aramutse yegukanye Champions League saison yabaye nziza. Nta n'umuntu wakibuka ko babuze igikombe cya shampiyona. Ni nayo bashaka cyane, bafokasinzeho cyane. Bano barawutaro baramurakariye avanwamo n'ikipe ya Atletico de Madrid umwaka ushize, nubwo yatwaye igikombe cya shampiyona cya 20 kibahesha akanyenyeri ka kabiri, kuko bari mu Butaliyani iyo utwaye ibikombe 10 bya shampiyona wambara akanyenyeri kamwe. Niyo mpamvu ubona AC Milan yambara kamwe, hanyuma Juventus kambara dutatu kuko ifite 36. AC Milan yambara kamwe, nta n'indi kipe yemera akanyenyeri ndakeka, kuko AC Milan ifite 19, Napoli igize 4, Inter igize 20. Niyo mpamvu ushize yambaye akanyenyeri ka kabiri. Ubushize baramurakariye kuko bakiye finale yari yabanje batsindwa na Man City, bakumva ko ikipe ari bubase ya rivals ikasubira kuri finale ya Champions League. Atwaye Champions League yaba yansirikiye ibihe bibi byose Inter yagize muri uno mwaka, kandi afite adversaire ugoranye, kuko iyo kipe ya Paris Saint-Germain ni mini Barca urebye uburyo ikina, kandi yagowe cyane ikipe ya Barcelona. Yatsinze ibitego 3 arayimwishyura, banganya 3-3, yatsinze 4-3. bivuze ngo defense ntabwo ikimufasha. Niyo mpamvu Inter yiprononce ikavuga ngo uyu mwaka barasinyisha abakinnyi 4 kandi bari ku rwego rwo kubanza mu kibuga. Bisobanuye ko Inter nayo bibona ko Swadi birashaje, irakuze cyane, ni imwe mu Swadi afite impuzandengo y'imyaka myinshi, hafi imyaka 31 n'ibice nka 5 gutyo, wako bafite abakinnyi benshi bakuru. Nekereza ko match ya Champions League ni match imwe, aramutse ayitwaye yaba azanye ikintu gikomeye muri Inter, kuko imaze imyaka 15 idatwara Champions League. Ni ikintu gikomeye cyane.